Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashya rero yitwa cyane tugeze muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatana kuri gatanu. Ni amakuru nubona ko mishikenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye. Ni kuri aya masa yo kumanywa turi ku munsi wo ku cyumweru turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane rero tugarukanye amakuru akomeye cyane na amakuru agiye kwibanda kuri politike ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigara ko mishikenda uzamba mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko rero ni ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu mujyi wa Bukavu aho komeshwe ndahabera ibikorwa rwose nabwo ko biteye ubwoba cyane n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwa n'ubundi bifatirwa ku gakano mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'ingabo za kiriya gihugu cy'urundi komeshwe nda n'ubundi zibakinisha imikino isa neza n'iy'abana kuza amagingo y'ingabo z'umutwe wa M23 zamaze kuba zihurana no gusenya mu buryo budasanzwe nyuma ko ku munsi w'ejo by'umwihariko amakuru komeshwenda agarukwaho ari amakuru yerekeranye no kuba uyu mutwe wa M23 wigaruriye uriya mugi wa Bukavu bikagira mu masaha y'igicuku bitangazwa ko rero ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zifatanyije na coalition yabongeye kuba bawisubiza iza muri aya masaha y'igitondo komeshwenda byongera gutangazwa ko rero izi ngabo z'umutwe wa M23 zongeye kuba zisesekara muri uriya mugi wa Bukavu ni ibikirero bikurikiyeho no uhe mutego by'umwihariko izi ngabo zatezwe n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC kuzamagingwa ukomeshwenda ujya mu buryo nkuko izi ngabo z'igihugu cya Kongo zaje kuba ziwifuza nibyo tugiye kuba turebera mu gatatu kuri gatano nimwe kandi uwitwa Emmanuel Macron perezida w'igihugu cy'Ubufaransa uyu nguyu nawe turamugarukaho cyane rwose yakomeshwenda asaba abarwanya umutwe wa M23 ndetse abahereza amasaha makiya cyane yo kuba bava ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ndetse bakareka n'ibikorwa by'imirwano cyangwa se by'intambara komeshwenda ihabira byo turagenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu turagenda turebera hamwe byinshi komeshwenda bigarukwaho witwa General Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda nawe kuzamagingo amaze kuba yemeza ko ingabo za kiriya gihugu cy'Urundi ni UPDF ngizamagingo nazo zirongo zigiye kuba zisesekara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ni mu mujyi wa Bunia yahiririye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru tugiye kwa turebera hamwe rero ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zikomeshwenda zigarukwaho muri aya masaha ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ndetse na perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi we Evaristo Ndayishimiye bose bakomeshwenda rero bakinagiza uyu mutwe wa M23 ni mu mipango mishya yo kuzamagingo ikomeshwenda ikoreshwa n'ingabo z'igihugu cya Kongo ikomeshwenda rero ituma abasirikare be cyane b'uyu mutwe wa M23 bahasiga ubuzima by'umwihariko bigatangazwa ko rero kuzamagingo ya umutwe wa M23 ukomeshwenda uhura n'uruva gusenya muri uriya mugi wa Bukavu byose tugiye kuba atubiva zini muzinga ariko mbere yuko turambura aya makuru ngicyo ngusaba nta kindi banza unyemerere unyereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe ngo muri comment bijyanye n'amakuru rw'umushikenda tukugeza by'umwihariko biraza kuba byiza cyane usizemo n'akadarapo k'igihugu uherereyemo bityo tujye tubana gatatu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi n'amazo kanda subscribe ronye mwa ikaze muri aya makuru nubona ko mushikenda atigisa ibitangaza amakuru gitandukanye kuri aya masaha yo kumanywa turi ku munsi wo ku cyumweru tariki yo ni 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wo ni 2025 reka rero twihuse n'ubundi duhere aya makuru ukuri uyu mutwe wa M23 wakomeshwenda ukinagizwa mu buryo budasanzwe ndetse abarwanyi bawo beshi bakomeshwenda baburira ubuzima muri uru rugamba rutoroshye rukomeshwenda rubera hariya muri uriya mugi wa Bukavu akomeshwenda habira ibikorwa kuzamagingo abeshi bananiwe kugenda rero ubasobanukirwa n'ingabo z'umutwe wa M23 mu by'ukuri kohera ku munsi w'ejo ibitangaza amakuru gitandukanye byatangazwa ko zamaze kuba zigarurira umugi wa Bukavu bikaza kuba rero bitangazwa ko uyu mugi wa Bukavu ku ruhande rw'umutwe wa M23 batigeze bemeza ayo makuru gusa bigatangazwa ko rero impamvu nayindi ari uko by'umwihariko abasirikare b'umutwe wa M23 bari bagerageje kwinjira muri uriya mugi wa Bukavu batari bigeze batanga amakuru yuko byabagendekeye nyuma yo kugera muri uriya mugi wa Bukavu amakuru yakomeje ndavuga ko abasirikare bakira gihugu cy'u Burundi ni FDNB kuzamagingo ya baje kuba rero by'umwihariko bakoresha imitego cyangwa se bakoresha uburyo nk'ubwa Al-Shabaab mu kugenda abatega imitego hariya muri uriya mugi wa Bukavu ibyatumye rero abarwanya umutwe wa M23 beshi bahatikirira ibingibi kandi byanatumye ingabo z'umutwe wa M23 zishya ubwoba mu buryo bukomeye cyane n'abari bakomeshwenda berekeza muri uriya mugi wa Bukavu bahita by'umwihariko bawuvamo berekeza cyangwa
FARDC basubira inyuma. By'umwihariko bitangazwa ko nyuma yo gusubira inyuma aribwo ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC mu masaha y'igicuku ziri kumwe n'ingabo z'Uburundi aribwo bongeye gusesekara muri uriya mugi wa Bukavu. By'umwihariko rero bitangazwa ko bakimara kongera kuhasesekara ari nabwo rero ku ruhande rwa leta Kongo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe nawe yahise yongera gutangaza ko rero by'umwihariko uyu mugi wa Bukavu kuzamagingo ya ukontororwa 100% n'uyu n'izi ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC. Gusa rero bikomeje kugenda biba uruvangitiranye nyuma y'uko n'ubundi bikomeje kugenda bitangazwa ko rero muri iki gitondo ahagana mu masaha ya saa 12 abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kugaragara mu bindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye byahariya muri uriya mugi wa Bukavu. Zamagingo rero mu ibindi bitangaza amakuru nanone byari byakomeje kugenda byandika ko umugi wa Bukavu wamaze kwigarurwa nanone n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC. Bongeye kuba batangaza ko rero umutwe wa M23 wongeye kwigarurira uriya mugi wa Bukavu. Byo kwiza amagingo umutwe wa M23 wone ubundi utari wemeza, gusa amafoto akomeje kugenda agaragaza aba barwanye b'umutwe wa M23 by'umwihariko rero bari mu bice bigiye bitandukanye byariya muri uriya mugi wa Bukavu. Yewe bigatangazwa ko rero nubwo bakomeje kugenda bawugaragaramo ariko n'ubundi nta kabuza ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ngo zamaze kuba zisesikarana none muri uriya mugi wa Bukavu, aho rero izi mande zombi ziwurimo ariko FARDC izamagingo yo ngo nago bahari hamenyekana ibice iherereyemo. Gatangazwa ko rero by'umwihariko FARDC yikomeje kugenda igaragara by'umwihariko mu mazu y'imiturirwa yahari muri uriya mugi wa Bukavu. Bitangazwa ko rero by'umwihariko ari nayo mazu ngo yabashije kuba rero by'umwihariko yashyirwamo ba snipers wizi ngabo za kira gihugu cya Kongo ndetse n'abasirikare kabuhariwe ibazwi nk'abahibu n'abasirikare badasanzwe ba kira gihugu cya Kongo. Abangaba rero ngakaba ari bo bakomeje kugenda by'umwihariko bakora ibikorwa byo gushaka uburyo by'umwihariko uyu mutwe wa M23 ngo bawugusha muri ambushi zikomeye cyane bagafata muri ro abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa M23. Gusa kugeza amagingo ya n'ubundi ntabwo ibiri kubera mu mugi wa Bukavu byo byari byasobanuka neza, kuko kugeza amagingo ya ubwo amakuru hari ni ukuvuga ko umugi wa Bukavu komeje kugenda ukontororwa ku ruhande rumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko bikongera bigatangazwa kuri ro n'ingabo z'umutwe wa M23 ziri ku kontrola. Ariko nanone kandi amakuru twahamya nuko uyu mugi wa Bukavu rukontororwa n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC, kuko kugeza amagingo arizo zabashije kwa zisora itangazo ryemeza ko rero umugi wa Bukavu bawukontorora ni mugero ingabo z'umutwe wa M23 zitari zinjira muri uyu cyangwa se zitari zasora itangazo ryemeza ko bo bamaze kuba bakwigarurira uriya mugi wa Bukavu. Bigatangazwa ko kugeza amagingo ya by'umwihariko ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zikoresha ubutasi bwabo kugira ngo bagendere rero bariba niba koko abasirikari by'umwihariko b'ingabo z'igihugu cy'Urundi bagiye batega imitego mu bice bigiye bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko nanone kandi amakuru yo kwizerwa nuko abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 benshi bakomeje kugenda bagaragara mu bice bitandukanye by'uyu mugi wa Bukavu. Ariko kandi FARDC negatangaza ko umugi wa Bukavu iwukontorora. Turakomeza kugenda dukurikirana kandi kwikomeje kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ariko kandi ni nako uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yaje kuba by'umwihariko rero asaba by'umwihariko izi ngabo z'umutwe wa M23 ni mwitangazo yasohoye, aho rero yasabye abarwanya umutwe wa M23 kuva muri biriya bice bigiye bitandukanye bamaze kwigarurira ndetse no kuba by'umwihariko bareka ibikorwa by'intambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ibingibi kandi ikomeje kugenda abikurikirwa n'amakuru nanone yakomeje kugenda agaruka guhera ku masaha yo mugoroba, ubwo umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyu nguru na wundi ni General Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguru nawe yaje kuba rero agarukwaho cyane nyuma ko byatangazwaga ko rero uyu nguyu by'umwihariko nawe yamaze kwemeza ko ingabo za kiriya gihugu cya Uganda ni UPDF ngo nazo zigiye kwa za kwinjira rero mu gace ka Bunia cyangwa se mu mugi wa Bunia uherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bigatangazwa
bikavuga ko rero aba basirikare bibagiye kuba nabo babohoza abaturage ngo bo mu bwoko bw'abahema nabo bakomeje kugenda bazengerezwa mu buryo bukomeye cyane ngo n'ingabo za leta y'igihugu cya Kongo. Ni intambara mu by'ukuri ikomeje kugenda isa naho igiye kuba iy'akarere, dore ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda by'umwihariko gishinjwa kuba kiri inyuma y'iyi ntambara. Igihugu cya Kongo kikaba kirimo 100%, igihugu cy'u Burundi kikaba gikomeje kugenda gisa naho nacyo gisatirirwa nayo. None ku izamagingo ari igihugu cy'u Burundi na cya Uganda nacyo cyamaze kuba kigaragaza ko kigiye kuba cyakwinjira muri iyi ntambara. Ni intambara igiye kuba yaba iy'akarere ka Afrika. Tugendera byose tubikurikirana 5 kuri 5 tugenda kugezaho akantu ko kandi uko byose bigenda abitugeraho. Icyo tugusaba nta kindi, wowe gusa agumana natwe hano kuri Magic TV, ukande subscribe, usigire n'igitekerezo cyawe ngo muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho, by'umwihariko biraza kuba byiza cyane rwose usizemo akadarapo k'igihugu uherereyemo, kugira ngo igihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro tujye turushaho kugenda tumenyana 5 kuri 5 biciye mu makuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukiye. Turakunda cyane, reka tubabwire ngo andi makuru agezweho ni mu kanya kari imbere. Nemujye kure turakomeza tubane 5 kuri 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro komishkenda abigarukwaho ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo.